Confederation of Khasi Jantia Angaru People ani ke FKJGP haka arpoi tri unok pra arjar arpuar. Kaladawa na Menteri Rangba Kejela u Konrad Kisangma ban wengkam Shipol ani ban suspend ya usalgira ar marang ubabat kum director katanat printing stationery bat secretary ka Sarkar Jela. Habakran Chikla Patai Kubor u Assistant General Secretary ka FKJGP uba Reginald Haba ulaong bakani ka jingdawa suspend ni pinkenria kam Shipor ya usalgira ar marang kadai na marbawla penan kam bakla hadu ar kelur tingka kapisa balamang na kabenta katanat printing stationery. Uba regional lait hu bakani ka jing penan kam bakla ya kapisa da usalgira ar marang kala paru hakila Patai Kubor bat haka kaipot jongka right to information bala pandau ba Eugene Star Kurkalang. Shushu ulaong manakalang ka FKJGP kala aipor ya ka Sarkar tang Shipovski ban wengkam ya uni director balada ka Sarkar kamla ban le ya kata nakalang jongka seng kan lek khang tala ya ka printing stationery. Kajing tip kepenting kenapa hakbidi bat kajing penkam bakla yang bisa ba daka office jangka printing and stationery department ya kabala yuiru ha ka po ka Shillong Times ka ba katar jungka kali introduk ba Julai arjar war barhak ni ka po on kubor la thoru ba ya kani ka penkam bakla ka bisa kade hadin ba ka CAG report keba layo nak audit la syamba uni director jangka printing and stationery department bekerteng salgira armarak la peran kami yang bisa keba syong dor hadu ar krur kendai lak poin sapnyo aja ya keba ya kani ke jinglap layo dan makan ke RTI kepala file doi lawyer berdairu social activist bekerten Eugene Star Kurkalang. Ya hakani ka RTI ngilada paru ikishiti minin kasing kata ka arpo tarik ubanai bakar ja arpo ar syau Chief Minister Konrad Sangma ba ngilapha ya kuwi ga memorandum akabide bat kani kajing perkam baklai kepisah daun ni director jangka penting stationery pingingi ngrasio jitip dang shen ni kani namar abangi hadin bangi i bakani ka ngiyo bani kendu yaki jong yaki ni profile kani RTI ngilapa kamsham proceed ni ka case do nakaliang ka government ka kamsham na simkhya tin nakata kada nakaliang ka jongi kum ka kiseng balang ki batpek bapek ngor ikam sab kibangim la ban tolerate pe mangim ka ban ailat dengan ikam sab kampong na bagi ka pisau pa ya ka bangi kuma ka sengi follow up ban ngilap ba ya kan ka inquiry hadu mentah impa chama le tingi na kalyang ka sengi man sengi apha da ka shiti shaul Chief Minister na ba ya ka shiti da uni social activist ba Eugene Star Kurkalang ada pa Chief Minister ni nakalang Chief Minister macam mana tata kadang ini pak bengkel sekui reminding letter nakalang jadi pak keseng body ban kam manshim initiative steps ban ide ban suspend dan dia ban transfer to another department tang kata kabar yang jadi keseng kuat.